Pa razlika je u biti osnovna, a, ovaj gornji ciklus kruženja vode, on je vidljiv, a ovaj donji nije vidljiv. A danas nekako na ovom nivou našeg razvoja civilizacijskog mi vjerujemo u vidljive stvari. Ja to zovem nekakvom materializacijom. Znači, od malih nogu nas, prije svega nas uče da imamo nekih 5 osnovnih čula, znamo već koja su: vid, sluh, miris, ukus i dodir, jel tako? A u biti postoje ista ta čula, samo u drugoj nekoj sferi, pa onda imamo te neke vidovite ljudi koji nekako na daljinu nekako osjećaju neke te mirise ili i onda zapravo iz tog razloga mi ono što vidimo ovim osnovnim čulom, to za nas postoji, a nešto drugo ne postoji. U životinjskom svijetu, recimo, stvari su malo drugčije postavljene, pa čak i neke sićušne životinjice očigledno imaju neke percepcije, mi bi ih danas nazvali ekstrasenzorne, to zapravo senzorne, ali od, od nekih primljene nekim suptilnijim čulima, pa mravi imaju neke svoje očigledne manifestacije, da primaju neke informacije. Pa jedan od primjera je recimo da su, grade mravinjake iznad podzemnih voda, pa pčele imaju neke svoje sisteme i komunikacione, percepcijske, a mi smo nekako ostali u tome da ono što vidimo, to za nas postoji. Nema nikakve sumnje da postoji još jedan ciklus kruženja vode u prirodi, i to je taj donji unutrašnji. Morali bismo krenuti od toga da, znači, ne bi trebalo gledati planetu Zemlju kao jednu suhu loptu po čijoj se površini neke vode valjaju, teku, isparavaju, ponovo padaju, jer na našoj planeti nekih 70% površine zauzima voda. I to nije tek tako neki sloj vode, nego je to voda koja je djelimice debela, recimo 12 km. To su ogromne količine vode, ona ima svoju težinu, ona jednostavno prodire kroz razne slojeve planete, jer da nije tako, znači morala bi planeta biti, da kažemo, hidroizolovana da bi se spriječio to prodiranje vode, i voda bez ikakve sumnje kroz niz nekih pukotina, porozne su i stijene i ova naša cjelokupna planeta, znači voda prolazi ka jezgri. U jezgri je nekakav nuklearni reaktor, neko kaže da je temperatura 5000 stepeni, možda i 8000, to je užasno visoka temperatura, znači voda mora nekako da ili isparava ili se rastavlja, imaju razne teorije o tim procesima, neko kaže da se voda, da kažem, raspada na vodik i kisik, pa da se onda ponovo sintetizuje negdje na nekim hladnijim dubinama ili visinama ispod zemljine površine. Ova gornja voda, ona je gravitaciona, pada iz neba, teče iz brda, planine, skuplja se u neke potoke, rječice, rijeke, ogromne rijeke, ide u jezera, u mora, okeane, a donji ciklus, to je voda po samoj prirodi stvari, znači voda je pod pritiskom. Taj pritisak je sasvim prirodna stvar, znači kad se voda
pretvara u paru, ona širi svoj volumen, tako rade i termoelektrane i nuklearne elektrane, parne mašine. I tako da je, dobro, ovo je neki moj sud, ali ja bi to pojednostavio, rekao da je cijela planeta je nabijena vodenom parom. Ili tim komponentama vode, znači kisikom, vodikom, i on se lagano dižu prema površini. U nekom momentu kad dođe do hlađenja, jel, onda se iz vodene pare ponovo pretvara u vodu, u tom procesu dolazi do hlađenja, jer da bismo vodu isparili, moramo joj dodavati toplotu, a kad voda iz vodene pare, iz agregatnog stanja prelazi nazad u tekuće stanje, onda odaje toplotu i time se može protumačiti zašto su te, ja njih zovem primarne vode, zašto su hladne. I tu nema nikakve dileme da su te vode po svojim osobinama drugačije od ovih oborinskih voda, kiše koja se negdje, mislim kako drugčije objasniti da za vrelog ljetnog dana pada kiša, temperatura je možda 30 stepeni, zemlja je na 40 stepeni, a odjednom ispod neke stijene ili ispod nivoa mora u obliku onih vrulja, famoznih, svi smo ih iskusili na Jadranskoj obali, ističe voda od 10 stepeni. Nema ona gdje da se ohladi, sve je vrelo, osim ako ne dolazi hladno. E sad, nekako recimo prvi ozbiljniji naučnik koji je to stavio na papir, cijeli taj model, je bio Leonardo da Vinci, koji je rekao da voda baš ima tendenciju da iz tih nekih okeanskih i morskih dna se penje kroz utrobu planete i doseže vrhove, brda, planina, odakle ističe u vidu izvora. Eto, ja bih malo dopunio Leonardo da Vincija, pa bih rekao da ona ne mora da izbije, može da jednostavno dođe donekle i nastavi da teče ispod površine. Pa onda možda dođe do pojave vrulja, napajanja jezera, imate niz alpskih jezera, visoko ispod samih vrhova i uvijek je u njima voda, ima i kod nas i vrlo često naučnici ovi naši kažu da se neko jezero, recimo na Zelengori ili na nekoj tako visokoj planini, napaja podzemnim vodama, kišom, potocima, a niko u stvari i ne razmatra u detalje to pitanje podzemnih voda. Šta je to podzemna voda? Mislim, ako imate na 50-100 metara ispod vrha planine jezero sa tim napajajućim podzemnim vodama, odakle je ta voda, koja je njena priroda, da je taj vrh sav šupalj ispunjen vodom, potrošio bi se za neko vrijeme, prestao bi da napaja. I zapravo velika, ogromna većina rijeka upravo ističe na velikim visinama, odnosno na relativno najvišim nekim dijelovima terena o kojem se radi, pa se onda spajaju neki potočići, nekad i ne možete ni da primijetite svu tu količinu vode koja izvire iz nekoliko manjih izvora, sastaju se i teku prema dole. Nekoliko ima rijeka koje baš da kažem, izviru iz stijene, iz pećine. Eto, jedna je Buna ili Bosna ili možda ova Mokrajinska, Miljacka koja izlazi iz pećine, to je već na nekoj visini.
Sad Leonardo da Vinci, kako je on, odakle njemu informacije, čime se on sve, mislim, mi znamo da se on sačim bavio, baš je bio, što bi danas rekli, multidisciplinaran, bio je genijalan i taj njegov zaključak nikako ne bi trebalo ignorisati. Međutim, ovi današnji moderna nauka, Leonardo da Vinci je za njih vjerovatno odličan kao autor Mona Lise, koja danas košta ne znam koliko, vjerovatno neprocjenjiva. Priznaju da je smislio, ne znam, helikopter ili šta li već, da je bio dobar u anatomiji, ali te neke stvari, to nije, mislim, i ja imam taj problem. Ko sam ja da sad postavljam, to je jedno vrlo važno, krucijalno pitanje, pogotovo danas na planeti gdje je ogroman procenat stanovništva zapravo nema pristup kvalitetnoj pitkoj vodi i gdje se nauka u nekom smislu se pokazuje nemoćnom. Znači, postoje druga rješenja, ne moraju se praviti džinovske brane, akumulacije, nekakvi cjevovodi. Vode je zapravo svugdje ima. Sad, kako je detektovati, to je sad naredno pitanje. Da li ima dovoljno ubjedljivih dokaza za vašu hipotezu i na kojim primjerima ste bazirali svoju hipotezu? Pa negdje na samom početku ovog mog istraživanja zaintrigiralo me recimo pitanje oaza, onih pustinskih. Pa sam onda prevrtio sve enciklopedije do kojih sam mogao doći, tad nije ni bilo interneta i Wikipedije i takvih stvari. Pa me iznenadilo recimo da od 10 enciklopedija, 9 ih kaže da su pustinjske oaze mjesta gdje u pustinji ima vode. Meni to nije bilo dovoljno. Jedna jedina je rekla da ta voda dolazi nekim podzemnim horizontalnim kanalima. Kojim kanalima kroz pijesak dolazi voda, s koje daljine, ako imamo neku oazu, ima ih u Sahari, nevjerovatnih. Znam da ima Nefta gdje živi 4-5 hiljada ljudi, dolaze turisti, to je stvarno oaza, to je misir, tu rastu, mislim, sve ove tropske biljke, znači vode ne nedostaje. Kiša padne jednom u ne znam koliko godina, totalno bezvodan kraj, šta se može i očekivati u pustinji. Sad ako ova konvencionalna akademska hidrologija misli da voda može pasti 500 ili 2000 km daleko na neki planinski lanac i da se odatle voda slijeva i podzemnim horizontalnim kanalima napaja jednu pustinsku oazu, ja u to jednostavno ne vjerujem. Jedan mi je prijatelj koji je radio u Libiji rekao da je u jednoj toj oazi, da je to nešto kao pećina i da je unutra ledena voda. Mislim, to se kosi sa zdravim razumom ako prihvatimo ovo neko konvencionalno objašnjenje. Koje je drugo jedino moguće objašnjenje da na tom mjestu voda lokalno, znači dolazi odozdo pod pritiskom, postoje te neke vertikale koje neki američki radijestezisti nazivaju water domes ili stubovi. To bi trebalo, naravno, na tom pitanju, fenomenu bi trebalo malo više raditi, ali ko da radi? Mislim, imamo nekakve manje više amatere, ljude koji ne pripadaju oficijalnim naučnim krugovima, a moderna hidrologija se time jednostavno ne bavi, iako šta zna, odbija da se bavi, jer su oni tu prilično nemoćni. Dolazimo do problema detekcije. To je jedan od primjera gdje znači mora biti neki drugi mehanizam u pitanju. Prije nekih 10 godina sam na
takozvanoj srednjovjekovnoj tvrđavi Bobovac, koja je definitivno mnogo starija u nekim temeljima. Naišao sam na bunar, mislim da ga zovu Stari bunar, i taj bunar sam u proteklih 10 godina vidio najmanje jednom godišnje, uvijek je isti nivo. U njemu pliva triton, Triturus alpensis, znači to je ona mala životinja koja inače obitava u hladnim planinskim jezerima. Prilično je istrijebljen na Prokoškom jezeru. Ali uglavnom se ljudi slažu da je nemoguće da jedan triton živi u nekoj baruštini, skupljenoj kišnici. To je voda, na kraju sa dna dolaze neki mjehurići. I očigledno je da tu voda dolazi nekim drugim putem, a ne odozgo. Na kraju to je prilično pri vrhu tog Bobovca, znači nekakav sistem, to je omiljena alatka, sistem spojenih posuda, gdje sa višeg terena voda podzemnim kanalima dolazi na niži teren, napaja bunare kojih na Balkanu ih ima, to je nevjerovatno. Znači, Balkan je izbušen kao sir, bunara ima najmanje po jedan na svakoj toj staroj tvrđavi, nisu svi na tvrđavama, ima ih, ne moraju uvijek biti na vrhu brda, ali vidi se da je neko ko je pravio, locirao te bunare, da je znao o čemu se radi, pa ako treba bunar za stoku, za poljoprivredu, bunar je tu. Izgrađen, neki su monumentalni, ogromni, neki imaju stepence koje se spuštaju u te bunareve. Uglavnom to me sve nagnalo, znači to je bio neki početak, onda ide. Obišao sam dobar dio tih tvrđava, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego vidio sam bunare u Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, u Francuskoj. Ima ih, nisam fizički bio u Italiji, ali imam neke kontakte s Talijanima. Evo, u zadnje vrijeme ima Sacra di San Michele, tamo je sniman onaj film U ime ruže. To je fantastični jedan manastir sa pripadajućim objektima na vrhu jedne stijene i oni jednostavno ne znaju, oni imaju neke cisterne za skupljanje kišnice, ali to je sve upitno, znači kad su te cisterne pravljene, prije možda 500 godina, sama ta Opatija, da je nazovemo, pravljena prije najmanje 1000, kako se do tada snabdjevala vodom, pa možda dođe do neke saradnje, u biti bilo bi lijepo da odem tamo da pomogne, mora postojati bunar žive vode, najmanje jedan na tom fantastičnom mjestu, jer ako ne bi postojao, to bi onda bio jedan ogromni izuzetak. Prije nekoliko mjeseci je bila izložba u Zemaljskom muzeju o Skopskoj tvrđavi, Skopskog kale, i pitao sam ovog kustosa koji je organizovao izložbu da li imaju bunar, cisternu, čatrnju, kako god da zovu, nekakav objekat u kojem treba da bude voda. Kaže, nema uopšte. Rekao, vi biste bili jedini koji nemaju takav objekat, pa ima, kaže, dole Vardar. Ne može Vardar, znači ako je tvrđave se između ostalog pravile i da budu uporišta nekog otpora i odbrane, ako je neprijatelj opkolio tvrđavu, nema silaska do Vardara, do rijeke i sipanja vode u kofe, u kante, u ne znam šta, jednostavno to zaboraviti. A bez vode predaće se za 7 dana. Koliko može čovjek izdržati bez vode? Par dana i biološki prestaje da egzistira. Nastavili smo komunikaciju, onda se sjetio da je prije 15 godina, kad su nešto radili, da su naišli na neki bunar, pa vidjet ću. Znači, dobro, to je u nekom smislu. A ako ga ne nađu, onda to nije potpuna rekonstrukcija, objašnjenje, shvatanje same tvrđave. Ako ga nađu, to je već i atrakcija i na kraju neki respekt prema
graditeljima tvrđave, jer, mislim, arogantno bi bilo iz ove današnje pozicije tvrdi da neko nešto nije znao ili nije dobro uradio, ako mi sami to ne znamo da uradimo ili da shvatimo. Tako da je taj ogroman broj bunara žive vode na ovim tvrđavama koje se i dalje uporno nazivaju srednjovjekovnim, a zapravo su utemeljene u nekoj dubokoj praistoriji, u bronzanom željeznom dobu. Znači, to je dokaz da ta voda dolazi iz dubina i da su ti neki graditelji to znali. Kako su oni to kopali? To ostaje misterija. Ti bunari su popravili duboki, recimo, između 20, 30, nekad malo više. Ima bunara na Ljubljanskom gradu, upravo se zove grad, tamo je nastala Ljubljana. Bunar je, čini mi se, 90 metara dubok. To je strašno duboko, on je monumentalan. Ima na Kalemegdanu 60 metara, to u Beogradu, na Petrovaradinu, tamo je exit 60 metara, jedan 40 metara, drugi. Ovdje kod nas su uglavnom plići, to sad može imati veze s nekom lokalnom geologijom, slojevima, ali sve skupa bi trebalo da bude predmet jednog boljeg istraživanja. Ima tih fenomenalnih primjera po cijelom svijetu, ima bunara izvora koji daju vodu od prije Hrista i dalje teku. Ima sistem kanata razvijen u današnjem Iranu, odnosno nekadašnjem Iranu, Perzija, šta god da je to bilo, vjerovatno 5000 godina. To je fenomenalno, znači oni ukopaju, to dođe kao neki akvadukt, prvo to okno koje je na najvišoj tački, to uvijek se radilo na ovim padinama brdskim, pa je trebalo izvući vodu za napajanje dolina. Dolinama, ako nije bilo vode, nisu mogli uzgajati ništa, a ako obezbijede vodu, onda može sve. I onda prvo to okno, majka okno, mother well na engleskom, na tom jednom kanatu Gonabad je duboko 350 metara. Nema drugog oko njega da je to iz više pokušaja nešto locirano i onda svaki 50-100 metara se gradi pliće okno, sve dok se ne, ta niža okna, ona imaju ulogu za obezbeđenje svjetla, zraka, kao neki servisni otvori. I onda jedan gotovo horizontalni kanal koji iz te tačke gdje oni dođu do te podzemne vode vodi u dolinu i napaja i pravi od nje plodno mjesto za živjeti. Tako da su to ti fenomenalni primjeri nekadašnje umjetnosti, vještine kopanja bunara. Opet kažem, kako se to kopalo, evo ja još nisam vidio ni u jednom muzeju na Balkanu neke teške čekiće, dlijeta, majzlove špice i konvencionalne alatke za obradu kamena. A strahovite stvari su rađene u živoj stijeni, to su prostorije, stepenice, hodnici, osim tunela, stečaka. Ja rekao sam malo prije da je došlo vrijeme za neki malo svježiji pristup ka problemu vode. Znači, ima tu osnovni problem, znači pitke vode. Sad sam sjetio jedne crtice, čitao sam o Indiji, tamo je, mislim, ima dijelova Indije, tamo gdje nisu ove njihove velike rijeke, Gang, Ind. Znači, iz nekog sela djevojčica mala od 10-12 godina ide svaki dan, da li 20 ili 30 kilometara, do jedne rupe duboke u kojoj je blatnjava voda. Ona napuni te svoje kante
mora dobro da pazi, ako se oklizne, nema joj povratka. I onda to vraća u to svoje selo, tu blatnjavu vodu, koliko može ponijeti 10 litara, neke 20. Recimo, poslao sam ja jedan e-mail Indijskom ministarstvu za vode i predložio sam im neke stvari, nisu nikad odgovorili. Znači, što se njih tiče, to je tako i ostaće tako. Djevojčica će ići svaki dan 20 km po blatnjavu vodu. Mi to ne možemo ni zamisliti, kod nas nema takvih situacija. A može se napraviti, naravno, može se napraviti puno bolje. Evo, zadnjih dana razmišljamo, kod nas je sezona požara prošla, ali tamo bjesne, kaže, najveći požar ikada u Kaliforniji, već ima mrtvih, izgorenih 1000 kuća. Prije nekoliko godina palo mi je na pamet da u Počitelju malo ispitam, jer Počitelj je u biti stara tvrđava. Najvjerovatnije da je ona utemeljena u praistoriji, pa se vremenom razvijala, mijenjala formu, funkciju, da bi danas bila to što jeste. I onda mi je neka lokalna žena rekla da ima čatrnja ispod kule Gavranka Petanovića, objasnila mi je gdje i našao sam. I nije to čatrnja, to je zapravo bunar žive vode, gdje, mislim da je bio mjesec avgust, kiša nije padala već 3 mjeseca, a vi spustite ruku kroz jedan tako četstasti otvor, viđao sam ih i na drugim mjestima, od 4 kamene grede, i možete dodirnuti vodu. Onda je rekla da su oni tu vodu koristili kad je u blizini bio požar i da su vadili onim kantama plastičnim, recimo za boju, od boje, stane 20 litara. Pitao sam da li je padao nivo u toj čatrnji. Ona je rekla, pa nisam obraćala pažnju, ali mi smo imali otprilike metar konopa kojim je bila vezana kanta, odnosno 2 kante su bile, pa vjerovatno da je padao nivo da bismo primijetili da ne možemo da zahvatimo. Pa sam ja zaključio da je jako zgodno kad u blizini požarišta imate nekakvu količinu vode. Jer inače, ako zovnete vatrogasce, dok oni onim brentama donesu vodu iz Neretve i popnu se gore do Kule, neće kanader ili helikopter oružanih snaga nikad nadletiti Počitelj radi takvog jednog požara. Ali mi je to dalo ideju, znači, ako bi se aktivirali, osvježili, vratili u funkciju 100 bunara po tim tvrđavama. Mislim, u biti, evo, na primjer, bude požar tamo iznad Blagaje, ima gore Stjepangrad, Kula Herceg Stjepana, i tamo imaju naravno bunare, a zamislite, imate rezervoar, može imati 1000 kubika sa vodom koja je iznad požarišta, pa onda nekim crijevima, pumpama, topovima gasite požar. Mogu se takvi mokri čvorovi otvarati i na nekim drugim vrhovima, strateškim tačkama. Danas imamo i ove solarne panele, kako se zovu, za proizvodnju struje. Znači, jedan autonomni sistem. Imamo struju, imamo potopne pumpe, imamo rezervoar plastični, čelični, betonski i u njemu voda i čeka da ako se javi požar, jer od kanadera nema velike korist, pogotovo što mi nemamo ni jedan, pa onda moramo posuđivati od komšija. To je bilo nešto kao, recimo, još jedna praktična korist. Naravno, to u Americi nikad neće zaživjeti, oni nikad ne bi shvatili i prihvatili takav jedan sistem, zato što iz Amerike, iz njihovog geološkog društva, dolaze svi otpori protiv svega ovoga o čemu ja pričam. Oni tvrde da je to nenaučno, da je to izmišljotina, a pošto se time bave ovako i neki amateri, a većina njih su takozvani radijestezisti.
u našem narodu je to poznato kao recimo rašljari. I po ovim američkim geolozima to nikako nije naučno, jer oni ne prihvataju to za njih neko praznovjerje i apsolutno ignorišu nevjerovatne rezultate koje dobri, pod navodnicima, rašljari postižu širom planete. Kad kažem pod navodnicima, znači rašljari su dobili naziv po rašljama koje su nekada davno koristile, to je bila glavna radiestezijska sprava još od srednjeg vijeka. Međutim, to je vrlo nepraktična sprava i onda se, ja mislim da danas ima 100-tinjak raznih spravica koje koriste radiestezici. Visak je najpopularniji, razne antene, L-antene. Ja imam jednu antenu sa malim kuglagerima unutra, tako da se ovaj pomični dio lagano, bez otpora okreće i dolazimo do toga šta je radiestezija. Smatram da je ljudska priroda nedovoljno dobro shvaćena. Ljudski organizam je mala misterija. To malo i dodiruje onu prvu tezu o stvarima koje su vidljive, znači naše tijelo je tako fizičko tijelo, ono je takvo kakvo jeste po shvatanju nauke, na prvom mjestu medicine, anatomija, a neka energetska komponenta našeg organizma, duhovna, ona nije dobro shvaćena. I pošto mi bez ikakve sumnje imamo još neka retardirana čula i možemo prikupljati i neke druge informacije koje nisu iz vidljivog spektra ili ovog mirisnog, okusnog. Pitanje je samo obrade. Kako to prevesti iz te neke sfere u ovu našu racionalnu sferu i kako znati o čemu se radi. Zato otprilike da skratim, zato služe sve te radiestezijske spravice. Cijeli taj sistem, naš organizam sa svim svojim komponentama treba da je dobro istreniran i sve to radi unisono, nadopunjuje se i kad jedan dobar radiestezista postavi pitanje, sad ćete me pitat kome postavi pitanje, nekome ga postavi i kao neka rezonanca dolazi odgovor. Njegov organizam se pa nekako suptilno počinje da se pokreće, da dolazi do nekih reakcija, a ove sve spravice upravo služe da pojačaju te reakcije i da ih zapravo dovedu u taj neki vidljivi spektar. I da mi onda znamo, to je jedan malo duži proces, u biti svako se može baviti radom sa tim radiestezijskim spravama, svako može sebe istrenirati da postane dobar u radu sa viskom ili sa tim rašljama, antenama, spiralama, federima. To traži učitelja. Danas ih baš nema puno, a to se u biti nigdje i ne uči. Ima li igdje u ovom današnjem konvencionalnom sistemu obrazovanja išta što dotiče tu sferu, nema ništa. I ako se tako nastavi, neće nikad ni biti i u biti će ljudi pomalo to početi i zaboravljati. Jedna od stvari s kojima treba biti, na kojima treba raditi, je fokusiranje, koncentracija, jedna opuštena koncentracija, znači morate tačno znati o čemu se radi, šta ciljate, šta tražite, koju vrstu odgovora, da li je to voda, da li je to zračenje iznad podzemne vode, da li je to zlato. U Americi ogroman broj novih radiestezista ulazi u to područje radi zlata i radi pogađanja brojeva na ovim lutrijama, lotima, bingovima i ne znam ja šta. Znači opet iz neke materijalne pobude.
radiestezija ima primjene, bolje reći, nema gdje se ne može primijeniti. Znači, prikupljanje tih nekima skrivenih, suptilnih informacija je apsolutno moguće. Ako uporedimo naš mozak, nazovimo to tako, sa jednim radioprijemnikom, znači radioprijemnik, ako je uključen, on prima stotine, hiljade nekih frekvencija, ali reprodukuje samo jednu, to je ona na koju smo se mi podesili. Idemo malo dalje, uhvatimo Radio Sarajevo, idemo malo dalje, uhvatimo ne znam ni što. A one druge ne čujemo, ali dalje su tu, to nema nikakve dileme. Tako i u našem mozgu gomila informacija, a samo ona na koju se zaista fokusiram. Jer ja kad tražim podzemnu vodu, postavim niz pitanja, ne moram puno ni da hodam. Znači u tom momentu ja, ako budem razmišljao o rezultatu utakmice, da li je ručak zagorio, da li je legla plata, da li je dijete otišlo u školu, da li imam goriva u autu, da li gomila ovih trivialni svakodnevnih stvari, od tog posla nema ništa. Znači ja to sve moram eliminisati, isključiti i tunirati se, znači podesiti se na taj neki cilj koji mi je trenutno predamno. Recimo, ta sposobnost se pojačava sa meditiranjem, prakticiranjem meditacije. Jer meditacija u jednoj toj formi služi upravo tako da odstranimo neke te lutajuće, nepoželjne misli ili da ne mislimo ni na šta, ili da mislimo da se fokusiramo na, imate ove škole, recimo, onda svi gledaju u plamen svijeće, ili u tako neki objekat, znači koncentracija samo na to. I tako da taj cjelokupan proces može trajati razvijanja tog radiestezijskog sistema od više komponenti, to možda traje, pa da kažem, cijeli život. Neko se rodi prirodno talentovaniji, talentiraniji od nekog drugog, zato što ja sam viđao ljude, kod njih se visak vrti strašno, jako, brzo, energično, a mada oni u stvari ništa, oni ne shvataju ni zašto se vrti. Ima ljudi koji su skloni, koji su u principu bolji, nekako na boljem putu, ali recimo nema tih nekih naglih pokreta. Pokreti se mogu i pojačati, sve je to neko samoprogramiranje. Ja možda i da završim, smatram da bi danas svaki zemljanin trebalo bar u nekoj mjeri da se posveti radu sa radiestezijskim spravicama.